I ele alofa malanga leo le atua le nei tai au, i o tātou whailua I lona tau singa I lo tau se fumu su ma tau wola. Ia, ta tonu lava o lo tapula ia pelo o tau whita tau pia mai. Wow, I le whaingo fiele ma atui ma le ma atala tala I le ala. Ana le sei noa au malu o lo tātou tapau sile langi. Ia ele tau tai folai lo tātou sa I le nei fwoi vai aso ma le nei masina. Ia, manatu lava le nganga ma le loa tole nei tai au. Ia o lo o whapenana ma walunga la na tau singa lo o tau soifuma so manta wola. Ia ma whai una tātou tawhita pa I lungo le tātou wa ala hanta o le 𝚗𝗏𝚘𝚗𝚒𝚘𝚡 TV. Ia, vi ia le ali ilona. Awa noa ma le lofa I le nei tai au. Ia ua tātou whailua iai. A talofa atu le sua sunga whaatonu. Maise le whaitufa pe whale no whaialo pa I maulungo au auna le atua. O lo no manu awa lo tātou manuia. Ia whaatalofa I paanga o le tātou 𝚗𝗏𝚘𝚗𝚒 TV lungo penga ta whailangi, Facebook Live. Ia whapea whale YouTube channel. Ia tonu le loto le nganga le netai o lo so longa le lei. Ma o lo whapea nana manuia tiute ma whaiva o lo whiangai fwoi. Mai ale nei vai aso se o mai fwoi netai au. Ia whaatalofa atu lo lima tu malo au. Ma lo fulau, ma lo sai. Vi ia le atua le netai au. Le ngata I le whainwha ngaloina le ia le tapo inga maua nei tua asinsina ne tonu mauntamalawa whaaftaila au tauti talo ia o lo whapea nana manuia ma so longa lea ai ia whi au mga alwenga so tātou a tunu nei aso mori ale nganga whaamalo ia o tauro o tau whaiva tapo ia tonu mauntamalawa ia le alofa malanga leo le atua ia o le to so ino le tātou pokalame alo na tolsfulu le o tātou ia I nei taimi o le leo le 𝚗𝚑𝚘𝚎 o le tātou wali tātou te tala noa I foi. Ia ua lawa so tātou tāpenanga sili I le tūlea tātou te tāpena iai. Langa le whaingo fie, le tātou sālo whapenana whau. E awa o na whau, le whau le malosi, le whau en tupe, ai whau le tūwha, le nganga ele ana fionga. E whaafitai le avanola au tu talo. Ia manatu ia olo whapenana manuia mea uma. Ia la tātou amata le netai au. Tātou momoli le atua le tātou whamoe moe. Lo mātou ta māsili le alofa sili lea. Whaafitai le avanoa. Wa fua ia la wafiolo mātou wola ma le soifua so mātou atunu. A maise la waona whaatonu sunga le whengainga. Pea fuat whaatonu na whaialo mai mātou uma. Leo a mātou a mata le nei aso. Ua fua o na mātou whaonga mga ioi ma whaatau nuu mātou fufua. Pe ana le sei no le alo whalau fio fua e le ola le malosi. Whaafitai tele lava. Ia fo I matu mau lau fio le vi inga. Ua mātou sauni. Whaingalu nga ina lo fina ngalo. Ua mātou whaatau nga leo lo iai le wha moe moenga le mana o lo wanganga. Iai lau whaunga ma lau wha munianga. Momoli atu. I le tāpua inga so mātou atunu paanga ma woma I māsani o elo whaalongolongo. Lea, mai le tāua o le whi au mai lau fio. Le ngata I whaamalus au iau mātou o. A o le mātou tāpenanga I le whaafatua tua. Le tālo I so se mea lo whaalongolongo ai lo unu mau tangata. So se tafa le lalangi no maumai ai. Ia mātou te tālo atu I lo mana. Whapenana I whaamania maanga le lei. Ria foi au mga alwenga amata o le nei aso. Iai le alofa ma le file mua la o fio. E tai mua ai ma tai yala. So ani tiute ma whaiva. Tā ese tonu le nei atunu. Whaiva mga alwenga. Maise nei whanau tonu whalea onga ma whaia onga lo o ina nei mātou whanau. Mātou te tarosia le alofa la o fio. Iai lau whamarianga ma ia so longa lei. Le nei aso iale lau puipuinga. Mātou wala au foi na ie. La tōlo o whiangai mga alwenga. So se vahenga le nea tunu ngalwenga whengata o lo whea ngai malantou e le whengo fia le nisi o malanga I malanga mamao lungo le ala, lungo le ea vasa ma se fo lungo le ala tau sia ma tai malanga la o fio mana tua sa moalo mātou atunu le nei tai au tālo sanga mātou te tu ina tu lava I la o fio ia lo whangia sa moa e maise ia tūlanga o mea umolo tūla I mai mātou te momori atu lau whaamsinonga mea tonu ia whaalia lau a mea tonu, ma ia whaatūlanga lawa I lau pule au au mea uma. Ia I uai le file mu ai vi ia lau fia. Mana tua lau nu Israelu te talo le nei tai au.
ia lo file mu ma lau whaamanianga lau puipuinga mai se lau tausinga tonu Isalema ia le file mu le si o manga o tangata mai se la tau whenga solo ai ma tu te talo i lau puipuinga mana mai ia lunga lo nu le file mu ma lau whaamanianga lau au malosi e tausia ma leo ai ma tu te talo ia manuia lau whiangainga lo mātou wala au fe mai lau whaamanianga i tono le potu le ie lau whaunga le mawai whaingalu ngai na ilo finangalu ina ia i ume lovi inga le nei asu ma tele lava e ala ia Yesu le whaola amene ma amene ia haleluya vi ia le atua le nei tai au ma tu te tonu ia olo o whapea na ona ia i pele nganga le atua le nei asu o le Kolosem ta po lufe pe valu o suma lima. O le autua te fia tala noa i le nei tae au i le leo le whaaolataga a olona autu lea. O le whaaolataga the salvation from the death to life. The salvation from the death to life. O le whaaolataga mai le oti anga i atu i le ola. O le whaaolataga na maua mai a fua mai le oti ia se i o ai na tātou maua i le ola. Kolosanum ta upunga e lua valu e sulima fa piano fa tauni fa fonga mai a fiong e o tātou tua fa tauina i o tau nei fa tanga tauina o tau se tasi le poto le au ngā fa se ai e tusa man ta upo tangata e tusa male ta upo mua le laulangi a hele tusa man ta upo kewiso awa lo mau tonu ya te ia le tumu umalawa o le tua o i lona tino o lo ua wha ato ina fo i o tau i a te ia o le ulu ia o le ali isili uhu malawa ia mawhai pule ua wha apeu tamina fo i o tau i a te ia ile peu tamarina e le i whaia e lima i le to e se ina o le tino o angasala o le tino i le peu tamarina mai a keriso tanu mia o tau whatasi maia le baptisonga o le foi ua o toto e tutu mai ai whaatasi mai ile whaatuatua i le mana o le atua o le ua whaatu mai i a te ia na i e woti o tau foi sa oti ana me o le anga ma le le pe tomeina o tau tino na ia whaaola mai tasi mai ina ua whaamanga loina mai a o tau angasala umalawa ina ua soasola solo iere tu silima ua salai tātou i tu la fono sa te e mai a te tātou. Ua ave se ina hai foi na i le vai loto. Ma le wha mawina i whao i le sa tauro. Ua umauna tu e se ina e ia o le sili o whai pule o na wha lia mai leo i la tau i e loa uma ua manu malo o ia i a te tātou. Se ia o toi whai tauro whai pasuma lua e au tu waila o tau talanga le nei tai au. Na tanu mia o tau whaatasi mai le baptisonga o le foi o tau tutu mai ai whaatasi mai ile whaatuatua i le mana o le atua o le ua whaatu ina mai a te ia i le uoti ia whaamania mai le atua i ana fionga ua tātou whaitau ma whaalongolongo ai ia tu mawatu i a te ialo na vi inga nei se i o i le whaavavau o le whaolataga na awala mai le oti te anga i atua i le ola. O loo whapea nana tusi e le apostolo Paulo tusi nei tono Kolose. Man tua fo i le kalesia e ngai la kutaia. O se lena tatu tala noe lava e su ia o le kales o se no foanga o whaataua inga. Tele le oa, tele tama a inga. Au a vela le tele ma le onga me whea tula i mai. Ia mamewa amatanga kaka ese mai aile talitonunga whakewisiano ai talia aile telo o onga se leana toi whamanatu le apostolo. Toi avere tusi ma toi whailau loa ma toi whamanatu ai ina ia loa e Kolose le kalesia la kutaia le ai ele o le tupe. Ele o le malosi o le lalolangi le whaamoemoi ai. Ia whaamauti noina le taeola nei. E whaamamafa la utau talanga le nei tae o le whaolataga lea na mafua e le ngata ua whapena ua whaalea o ngā e ale le oti po le maliwa ke wiso e a ngai atu i tātou mau ai le ola e whaavau
na mafua na tātou mau pe na tātou mau aina le whaamarianga le ola na maua mai o i whea i le oti e leo le tupe e leo le whetawa inga po whawhetawa inga la ewa malosi ai ia le kalesia po le nu e vahenga sa alu le tala inga ma sa mori mau ai ma sa manatu le apostolo tu mau pea e tu mau pea lo la tau tatonunga le na ai pete iane o le malosi telo le o ma tama ainga mangaluenga le leo laulangi lofa ia na vave eo na toe mou le tatonunga ai a sau e tonu ma le tala inga sele le ala ngalenga toe whaamanatu ai le whiau lea e whaamanatu ia kolose ina ia e meise le kalesia la kutaia ia la tau loa e le ai se mea e whaapeanana whaatusa iai ia la le maliu o Iesu ke weso lo ia ila nei vaenga o le taeau ne le tala o te fia o ia ila o tau talanga e whaamatala iai le mataupule nei e tusa ma le saunoanga a meise le whiau o le nei aso e whaamanatu ia te i tātou e tātou tele i maua le whaotanga Iesu ni mea le tātou maua le laulangi le nei tātou tele i maua mai se tele leo se stangata po o se tātou tama o hainga ia po o onga le leia sesi po tātou whaia onga se tele whale o ngainga a o le te fia tala noa le taeau nei o lona ma liu o le oti le tala noa ai a tātou a le oti tangata o se la asanga o lesi si tepu po lesi la asanga e mawhai o na tātou lo ai lesi waenga o le soifuanga i lo tātou iai le lalolangi ma le mea lo iai le atua e le mawhaina tātou lo le teimine o le tino e lo tātou tele o malamanau e le mawhaina o i lo tātou waai se i wanga nā o tātou le tūlanga pe o na talanoa le tāone o ti lo tangata le ala talanoa le tāone nei e leo tala no e leo ti whapea nana whasioti a o le tala no i a oti o tātou tū tino tātou tangata tātou wolanga wa uma na whasiotia le ke wiso lea langa o ina puna mai ai le ola ma le manuia lea ua tātou se ei nei le vao mari le nei aso ma le nei vai aso le nei masina le nei o langa atoa e ale le maliu malona tātou manualo wa maua tā wanoa o tau manuia i tātou sa tau sala ina i tātou sa tau leanga ina i tātou sa le ai tātou di sauninga sa vavai ese tātou ai ua a velo na oti polo na maliu le ua maua e oe mau o lo whao ngā le tuspa i ele tele o te whaatusanga o a onga ai i le mea e tupu pe a tātou whiwhiri a vea Iesu e whai mo tātou wali ma whaahola i le nei o langa pe a tātou ma whau e talia Iesu e whai maali ma whaola e iei mea e tolu vaenga e tolu e tono le tala nei le matu whai puna sumalu o te mana e ale ave iaila u tala noa i le taeaune nei e mou mesi tātou whaamalosi ma soso ni meile nganga o le atua na te whaape nana mo mori eo tātou loto o tu susinga la i o le whionga pai me o loo wha o ngā e le tusipa ia le tele o ana wha tususanga mana tususinga ai i le mea whaapenana tupu mai tangata pia whiwhiri a vei Iesu o tātou o langa whai mauali mau whaola i nisi nei o vaenga e sili o na mana o mia ma tātou loa ina e le tāua tele o le mea nei o lo talia ino Iesu pe a whai e le inga mafua o na tāua le upule o le oti e o tātou le ola o le oti la o se so o tanga le te tau o na tātou tilo iai o se so o tanga ua iai le si suinga ia tātou o whaitainga pe a tātou mafuta i le tino nei ia le tau te tala noa e vai si sila mai o vai atu ai a o le taimia tātou te whio te o te tau te le toi vai mai ata o mou atu le vainga wa le toi loa wa le toi maua le so tainga sa masani ai na oro e mafau na o e toi tau manatu ini nai i o manatu sa iai ta alofa le uso ta mātou mafuta whapea lea wa iai le suinga o le suinga na lea wa iai le tangata lea e leo toi le tino lau e le nganga i e rua me iai po le mea o iai leo le whaavau ia po le mea wa iai se oli a wau taunu unga te tele ngā le soifuanga lo tātou iai pe a whai e le mawhai ona e talia ina Iesu e whai mawali mwhaola
O le tauala le oti lela tatu tala noa e tai au le nei. E au o na tātou toe wawa ailo roto iai. O lo oa o le apostolo. O le vaenga tāua. O le tū o le tino o tātou wola pea. O le au mai ele fe au e whamanatu. E au o na tātou tilo totoa. Ina ia oti o tātou tūtino. Langa lewa ma liu Yesu. Ma tanu mia ma whaalea ngā aile anga sala. Ale lau langi. Toe tū manu malo ua. Au mai a te tātou le ola foula e ta taula. Ona e pu ea mai pe e tā fia mai. E au ona tātou. Te kinga le ava noa lewa a mai. O ia o le ola fou. O lato umana tali. O ia mfatu o tuona sofana. Ia vatu ena manuia. Ai fai mai la apostolo Paulo le luko nitum tāpua lima. Fai mai fai pisufit. E le aise mea fou la lan fauta. O seo ia ke wisa o le tangata fou le na. Pe a fai watalia Yesu. Fai mo na li ima faola. Ia mo mai vanga na. O le tai au le nei. So e te tau o na oti. A fai o le kau ke oro i le loku. A ka ko ula pea. Ka papalau vale pea. Tātu te whaamisa pea. Ma tātou wola ina le whaamona. E le oti. Le tūlanga nga leta uwa tole ma tā upu le nei. E te tau o na oti o tātou tangata tuai. Nei lo whaapea nana whaalavilavi. O i ngāle ngā tūra tuai lea. O lo ma whaiar ke apolo o ngā whaapea nā o ngā lue mai. Pela le vaenga le mua. Mua. O lo tala noi tuspa e whamei. Na maliu ke wiso mo i tātou. O lea ua whaasa tauro ina ai. Tātou whaatasi ma ia. O le vaenga mua le na. Na maliu ke wiso mo oe. Mo wau, mo tātou, tālala le la apostolo. Roma ma tāpue walu, pa ono. Rona ma tāpue ono, no whai pue lua. Se whangata mai whai pesuma, tau whaalonga whai la e le tala la apostolo. Whai mai le tala la apostolo. Tau te leilo ea o tātou nei, uma ua papatisoina ia ke wiso Yesu. Na papatisoina i tātou ilona maliu. O le nei ua tatanu whaatasi tātou maia i le papatisonga i lona maliu ina ua tātou sa vavali i le ola toi fuataina. Pei ona toi whaatu ina mai ke wiso na ye uoti i le mana o le tamā. Awa a whai ua whaasai whatasia tātou i le whaatusa i lona maliu e whapea fo i tātou i lona toi tū mai. Ua tātou i loa le nei mea ua whaasa taro ina whaatasi mai ia lo tātou tangata tuai, ka kounga, tātou tangata tuai, ina ia wha umatia ai le tino o le angasala, ina ia le toe wha apolonga ina i tātou le angasala, a wā o le ua oti ua tu saunoa ina ia nai le angasala, a whai ua oti wha atasi tātou ma ke wiso, ua tātou tāofi, tātou te ola whai wha atasi maia, ua tātou i loa, ua toe tū mai ke wiso na ye ua oti e le toe maliu lava ia, e le toe pule le oti a te ia, a wā o lona maliu, ua tasi lona maliu, i la le angasala, a o lona soifua, e soifua pea lava, i le atua. Whapea foi la o tau, ia le ala wok mai a kako, whapea foi la o tau, ta ofi ua o tau oti i la le angasala, a ua o tau ola i lava, i le atua i lo o tau li o Yesu Keriso. O le nei, aua le malo le angasala i o tau tino au ngā vale, i lo o tau ngā wa i atu i ona tu ina nau aua foi. Aua foi ne tu ina atu o tau tino i le angasala e whai ma o penga le amio le anga. A ia o tau tu ina atu o tau tino i le atua e pei ona, pei o e ua ola na ye ua oti ma ia tu ina atu o tau i le tino le atua e whai ma o penga ale amio tonu. Ese le mangingo. O le tala le apostolo, o lana wha manatu lea, mai ia wha iloa. O le wa umana maliu Yesu mo tātou wangasala, wa pay le price ngā, a o le sau. A o le tātou ma tā wha ioi whai pēr. E le se mea wha pēr nā o na tātou tu. Le wha nara lenga, mo o mea tātou, le vaenga mo moana, ua wha sa tauro ina wha atasi tātou, ma ke wiso e ale lona maliu ma lona tātou manu malo longo winga. O lea ua tātou wola se o langa fōu, ua tātou wola ina le ngā tula fōu, ua tātou ua whaafou ina o tātou tangata, ina ua oti o tātou tangata tuai, e ala i lau talia ino Yesu, o le taimina maliu Yesu, whaatasi mau tātou wangasala, ua whaalea o ngā ina. Lea ua AVS, lea ua le toi ola, lea toi iai le mea nai titonu, ma fua sea langa lea ua tānu mai, ua pay le price, na umalole mea na
Toi tu manu malo mai o ia mai le tunga mau. Wa iai oe luma le penatinga o le whaamanuianga ngā le atua i le ola. O le ola fuaina, o le ola mama, o le ola fou, o le ola manuia, o le ola eleto, iese me whaalave lave inai, wa wha sa o loto, wa free lo walu i le langi, i lo sa o lo tonga te wala awa i le atua. Langa lo te matamata atu lesias, o lo fai mele interview, o lesi tangatanga, e le katkongu se atua, ia awange ave iailo ma wafau, matua tala salamo lo fa pena, na tala no whembainga, na o le tangata vale e faifo na tele iloa, e le se atua. Ia nawa e sina fiele na tala pa wanga le kala ave le tangata au sa mo ai tali tonu nta apu le tae nei ia o iai le ava noa te le mo o ma o le tala le pusolo o le tala vanga mo lo fa pena na fa mana tole oti ua tanu mia oe tanu mia u fa tasi i lona maliu ua fa pena na fa sa tolo fa tasi lo leanga ma lo matanga e ala i lona maliu. Longo winga, leo wa whapena na tuu lalo, wa ave ese, wa whasaatoro, wa tui maungi saatoro nwelea. Whamelo tala na posolo, ele o toi ola, a o keriso lo ola titoni aja. O lo whamana peona wheatu, o lo whamana tu le nade. Whamelo le afo ile, le si, ile matapu e fitu, tu sanga Roma, a whano whaipuse ole, e mai, e whapea foi o tau usoe, i le tino ke wiso ina ia o tauno nofo i le tasi o le ena toe tu mai na ie uoti ina ia fua mai tonu ya te tauni fua i le atua a wa uanga lue mana o le anga talu le tu la fono yo tatou tino ina yo le la le tino i tatou e fua mai ai ni fua e oti ai a o le nei ua tatala ina i tatou nai le tu la fono sa tau fia ai tatou ina tatou oti o lea ua tātou au nai le nganga fou a le o iai se le la le tusi tuai e le o to iai se mea tuai o tātou o le vaenga mua langa le tala noa i le apostolo fa manatu ya te oele fe au le tae pe ona mai le faipunga sfuma le lua e fa autu ele tol talanga le tae ne faipunga sfuma lua na tanu mia o tau fa atasi mai le baptisonga o le foi o tau tu mai e fa atasi mai e lona i le fa tua i le mana o le atu o le na fa tu ina mai tatu na i woti e le tala no baptisonga le vai mele e le tala no baptisonga le vai o le tala noa i le maliu Yesu ke viso o lona tu manu malo leo wa whapena na lang tasia mai tangata uma lanu mangangana so se tangata o ya te o te le o lole atua o ya te o le mana le ngaluenga le ya se tasele o ya na matua o ale ngaluenga le o ato le ise mele i whapena na le yo o ai le ngaluenga ato o le si o le vanga momona o le tato mtaupu fe mai le tala la o le mtaupu po le fe au le tae nei vanga momua ua whaasa tauro ina whaatasi i le sa tauro le watanu mia whaasa tauro lau tangata tuai le tā ura leo le oti le tala noai ia whasi o tio tātou tino tanu mai o tātou tino langa le tino e whape nana nau pēi tuina nau o leo langa le lei fia pēle tino e whape na ona ola seo langa le manuia tele nisi ka le sia fa lo ni tu lo le ngana le la ve fu ma ve le fu fa mtalanga o tele nisi ka le sia fa pena na pe pese ma ala langa ile sa o la to la o la so fu pe ile la ula o ka se fa no le nava henga fa ula langa la tu nafi potata tu nafi wa ile si va ngale e teleta wale ngole lotu wa ai lo fa no o ai atu i lantou mele faina tupu leo le whaanoa le loto ma fa pe o lo ta o lato ai tele na alu lato whalau i loa tele o lato me fa pe nana whai loa le alia o ana nafi tato nafi ngo ai le tūlanga whaanoa lo iai e se le manuia le mele fai o le vaanga le te tau ona i loa tangata o lo talia ino Yesu te taunga oti a tolo tangata totally matua surrender mea umo wai oti e te le toiola le ngā tula tuai le toiola e whaama walunga e le toiola ia mea leanga o le olanga le toiola le tapaa le toiola le pia le toiola le mafofau leanga whaitaanga murilua e le toiola mea na ua oti
Le ala inga tala noa le mata upu tau nei, o le oti anga i atu le ola, a le oti le mele, e whainga tātele ona e loa le ola manuia le whapenana nau wailo tātou atua, e tatau ona tātou whapenana soifua maulai i le manuia, wawale, whai mai le apostolo e polo, o le ola lava na o maua i le tino nei, o te ola whapenana i le manuia, whawawa lo atua, longa winga. E le aina se senga pe a tātou fua, e alanga ma fua se o ngole tātou wolanga. Tātou wasi si o manga mari tūlanga pe o nei, tātou wola e lesi tusi tātou taiao nei, o le kalatia, ai fua inga tala noa ia, le apostolo ma ia wha manatu waile, le upunga whai maile whai polusfulu, le lua kalatia whai polusfulu. Ua wha sa tonu wha tasi ma ua markewiso, ai o te le toi ola, ke visolo ola toni e te o le ola fo i o te ola e nei le tino o te ola e lava e whaatua tua i le alo le atua o le na alofa mai a te fo ina mai o ia ia whai mo usui o ka se mangai alanga ia tala whai mai e apostolo polo i le whai porusfulu ua whasa tolu whaatasima ua ma ke viso ai o te le toi ola a ke visolo ola i te tonu i a te o le ola fo i o te ola i nei i le tino o te ola i lava i le whaatua o le alo o le atua o le na alofa mai a teo ma fua ina mai o ia whai mo usui o le mawalunga tele le sila ma le baba ai o le mta upu e mese ia awa onga le apostolo le tūlanga le o le vanga le o lo tātou wola ina le tino a whapea o le te tō anga uia whakakaia au ke alu loku mo ua whapea nano fia o te tautala fo e o lo mātou loto e whaloinga o lo mātou e whapea nano fia te vivi i le atu ai o lo ua o langa o leo te whapea nano whai e le ka uanga me o oki la e te soifua pe leo langa tuai ele o ola ke riso la lava whapea na o na ola pe tātou i le o langa tuai ma whapea na ele o oti tātou o le tala le apostolo polo ua whaasa tauro whaatasi ma ua ma ke riso ele o toi ola a tala nono le menga oti a toa la ngona o le poto o le ata mai o lona iloa o lona malamalama o lona malosi o lona whaamawalunga o lona tūte tele sai na whasiotia uma i lana tautinonga ua whasiotia mea umaia e ala i le maliwa ke wiso ua whaasa tauro ai a mea umaia o mea sa le maulia elo o loto o mea sa o le whapea na o na le whaamalia ina ilonga ua lava lea moa ina ua iai ke wiso ua lava matuto ele moa e leo toi ola a o ke wiso le ala ua iai le ola o fere mafua mai ei o le ola ina po le oti le tala noa e te tau o na wasio te tele lavani awa onga tuspa ia le tūlanga le oti lea langa a tato le oti le tūlanga lea e mai mau le tau mawhainga e iua me fo lea lenga maa lo pele li o laulangi mai loa sa tani o tato me whai ma le sisu ma tato sisi e sea ele mea lenga kako whapea ma tupu so o ia mea la i lolo la ia ele o sa kangi le mafuanga ele o le atua le mafuanga o au lava le mafuanga aisa ele o oti le tangata tuai la vole sabki apoki kilo mai o le lava malosi me yalu peka uranga ngai okay ya ala ese le mele fai ala lava fa pena ona ka ai pena i me la iki fa manga e pele ma le soifua ele aise me le olanga nginga ko fa manga ia ina lo olanga e fa alua ina le maliu ke viso wa fai ai le me city mo oe ma o matato umalava e fa pena ona o ko meki el tatou le manuia e whaavau e ale o le tatou wola ina i le whaatua i lona maliu le na ma le toi tu manu malu wa vea i ta ua ma tangata fou a le te whaanongolongo e a le kala la posikolo le kala ngoi whai mai kala le posikolo whai mai o le tele i o le whaamanatua mai ua tatou lone nei mea na whaasa tau whaatasi mai alo tatou tangata tuai o tangata tuai la le tala noi o le tangata le sa matua safa i tatou o langa i le o langa tuai safa amisa le ala sanga oi whaleoloa sa tatou ngā oi i maumanga sa tatou whewa i solo i whale po sa tatou le ma fau o tatou nguntu sa tatou siia e le ise se whaatus le haifa me tala repo solo whasa taulo whaatasi le ala tala noi e te tau o na oti o le vaenga mua la
o le whaamanatu le apostolo, ua whaasa tauro whaatasi, a le whaasa kauroa, lau kanga kakuai, e le suia lava. E le suia lava, e o ai whai tu lau le ngana, e o whai a tau, le tau tala atu le taeone, ne a le suia, a le oti, e le oti lau tangata tuai, e whaina tātou ai e fōringa, ma le mamalu, ma le alofa, ma whaina tātou whaia mea uma, i le malosi le te malosi te mafufau ai, e kaumpea nga istangata ina ia sili atu, ai a le aile atua e le ootia, le whaia le tino, o le whaia le tomai, o le whaia le malosi, ai a le aile nganga, tātu te whiu e whaile mene, e le aia se mea, e tau te ofo e ngā lue tono whaile lotu, ma ngā lue tono lotu, a e le e ola, whapa ia ina le tangata, e le e ola, whapa ia ina le olanga, ma le pa ia ina, ma le oti le tangata tuai le, whai ma whaalavi lavi. E ma le olanga ne o whapenga, whe mo wai pea, tu mau pea le mea tuai, tu mau pea le olanga tuai, whaseri a oti la, e tā ua le nā tangata o se mea fo. E maua e tā ua le nā tangata o le ola fo. O le whaamasinonga e le atuanga o sila ane na tala la apostolo tala tuspo e whamai a o se o ia ke wiso o tangata fōre na whautau o mawai mea tuai whamela ia a wā o le ua oti ua tuusau noa ia na i le angasala a whai fōi ua oti whaatasi tātou ma ke wiso ua tātou tāwhi tātou te ola fōi whaatasi mai ia ua tātou roa ua toi tū mai ke wiso na i ua oti a kako mawhau le loko kala la apostolo. E whaia singa lo loto le mele o mai e. O le toi fua o ke riso le taimi ale maliu. E le aise i la, le aise po na ae na tuua e le atua tātou wanga sala. E whape na ona whasiotia e le nga sala. Ai le aise i la, le aise po na, le aise manunumi i lona soi fuanga. Whai mai o le tala, ina ua maliu matatu ua atibi ai. Ua matu ua whapa ia ina e lona tamā lo tātou wali. Le aila se mea, le alo wha atusa e nā tātou ua tanu mia tātou whaatasi me toi tū mai. O rongo winga e ka kaunga iai nā tātou sa moma nā tunu pina mese ia le tātou mawhtanga. E te tau ona iai i le mea nā. Nā mea, e te tau ona ia inoa. E leo le pai maa peo lo sisila mai pepa lea. E whameta avita ia e whamamaina au whamai pe o le sina o le kiona. I aso uma, le whesili o whaafianga whainga mea, o aso uma lawe fua i le atua leo le toe, e kakau o ngā whaapea nana, e tapena ai le nā tūlanga o le whaamamaina, o aso uma le ia o te tū, le tai au whaafitai lo fua, au te wala au lau fio. Tapena ina o lo wanganga. Ia whaamamaina, ia whaapaina, langa i pa ia oe na wala au i mātou. Langa wa e maliu e whasio tia o mātou, langa whaapenana e toi tū manu mālo i le ola o mātou ole. Mātou te ola ina. Mātou te ola ina, la wa mea tonu e te whaia, e te whaamamaina, whaapaina, wa whaapenana whaatino ina, e tusa ma le whina ngalo o le atua. E whaamanatu e te tātou, o lo whaapenana o mai. I le kolosela ngā le tātou ti tala noa e le kalatia. E mere kalatia ngā e ono. Kalatia na mtaupo e ono lo whapenana whaamanatu mai ei i a te tātou le lima lu fuwha. Whai mai vai porusu mai wha. A o e o ia ke wiso ua whaasātau ina i lātou i le tino maona manao. Maona tu ina nau sau i le vai ngalonga lua. O e ua whai mai lufu whāle ngā whai punga. A o e o ia ke wiso ua whaasātau ina i lātou le tino maona manao, maona tu ina nau. Le si vai ngala lea le tala o lea tā ua o le tala noa le apostolo o Paulo sātaro. O lo tala noa le whasio tino o tātou tu tino mātanga. O lo whapenana tala noa i mea le tu ina nau mamana onga leanga. O tu ina nau leanga o le tino o lo whapena whemai. Ua whaasātau ina. Ua whasiotia. Ua whaaleanga ina. E le o toe ola le vaenga lena. Ona o le malosianga. O le maliu lea. Ua tanu mia ai au. Ua whaasātau lo whaatasi maua. O le toi aiso na o ngai lo uola.
Esa ona o le sua malie, ma le mata ngofie, o le ola wa fo ina ke viso, i le olanga mama, me whananga o peo tu laulenga ngana wa whanga, fele ya ile me. Esa fo i mea ista ngata lo fai. Alo o tau mawhai, e ma se fo ina ye, au auna le atua na muat malai le tau mawhainga, le whata o tonga le ala fua ina ia solonga le lei, ngalu lue whatas. Ese foi filosofia nisi o lo la tau whapena, o whetosoa ina ai manatu, ale, e manino ale pole atua ia lana ia saunuanga, malana wha manatu, ia te tātou, whamere whai poe, e sfumar wha, ina matau poe ono, whamere whai pe sumar wha, au nei, o te mita i se mea, tau lava, au nei, o te le mita i se mea, tau lava, o le sa tauro le ngawok, fasio kia, na oti e lo tangata, na oti e o manaonga, na oti e o tuina nau, oti e mea uma. Mo mita ila apostolo, mita ongo i na fua mai ilo na manuia. Mena nga whamatalang, awa ne ia o mita i se mea, tau lawa sa tauro ta tauri a Yesu Kewiso, o ia ua wha sa tauro ina ile laulangi ata, o au fo i le laulangi, o whalau tele tana nganga le apostolo. Sau le lufu whale tusi am taupu e lima o le Kalatia, a lufu whafe mai ona. A sau le taupu e ona o lufu su whafe mai o le lalolangi. La tala noa lau tele. La tala noa le lau tele o mea sa wa ai ai. O lesi le wa ai na tele a fi ai. E ma whaina tātou titilo e o tusa e lewa o whape nana o tisi mea a o ele mafai ngalu ese le mafo mea le laulangi le mata ngofia le ila ma le laulangi. Afe mai tala le apostolo. Le sa tauro rea. O te mita le nga fasi o tia ia. O au i le laulangi anta. Wale anga. A tuula se loloto ma se fata o tonga le apostolo. Langa saunoanga. Ke le lopo la se mea laulangi e whapena na u mita ia. Te le lopo le ale mea i kongo ngelo langi koe mika i. Langa wao maua le mea pito sili o na ta wai lo uola. O te le to ta wai e ta tonu le nena langi. O whaftai le atua lo uola o te mita i whaatasi ma le mea lea. O wafo ua esisi mea sili atu. Ai ma sisi mea i luma atu pe tua mai. La fo nanga o tala noa le apostolo. Ma whamanatu le apostolo. Wa ai le lalolangi ma le mea ila ma le tele o fale te tele ma le mata ngofia fe mai. Ia se mea ia mea koe fia ilo loto. Aisa ina ua iai. Ina ua oti lo tangata sa mana na o solo mana o tu le mea mana o ane le mea. Ele malia le loto. Le taime oti le vaenga leo langa. Le tuatu tu tino po mea. Le vaenga leo soifuanga. Fe mai. O le taime oti ai. Uma. Mai lo martala le apostolo. Paua le me wo mika ai. O le sa tauro le. Awa fasi oti ai le laulangi sa mana o te le lo loto. Wa tanu mia ai le laulangi. Wale ko Yesu nga ka haua ilo uola. Se le maa ngaia. Se le maa ngaia le whaamanatu. Amare toi te talaina i le apostolo. Lona lea fatunga. Le whaamanatu ai. Le fe au le alofo ma le fe au whaamanatu. Nanga i whiu e whaisa whainga. E ma whainga ka ko ngā lulue a whapere soifuanga lea o lo iai pēr. E ma whaiana e ngā lue. Ma whaina whai. Ai le ma whaina e wa aine manuia le tana noai. Langa o le oti o tangata. O le oti o lo tangata tuai lea. E ke wa ai e le manuia o le ola fou mai a ke wisa o le ola la. E tala noa i le manuia o le atua. E tala noa i le alofa sili o le manuia e whaavau lo whaatali mai mo oi maa. O le whapēnana e ola ina le paia o lona mamalu, o le matau, o le ngatete, o le ava, o le whaaloalo. Ilona maliu le nā. Amen. Waenga lona rua lo tala no e tatum tau. O lo whapenana whamanatu. O lo tātou ngā tula tuai na oti whaatasi ma kewiso. Amen. O lo tātou ngā tula tuai whame ua oti whaatasi ma kewiso. O lo ingari romanu mta upe ono. O lo whaipunga e.
o lo whapenana whamatala o le ngā tula. O le o tala noa mai, o lo tala noa le ngā tula. Ka ko o mumuala kolose le mta upelua, o lo whapenana whamanatu mai e. A le roma e ono. Roma lai ono o lo whapenana whamanatu mai a te tātou. A o lo whaipoe ono. Me mere whaipoe ono, ua tātou I loa le nei mea, na whaasa tau whaatasi, ma ia lo tātou tangata tuai o le ngā tula na. Sau le I le mta upule tolu kolose. Mere kolose lo mta upule tolu. O lo whapenana whamanatu e le vaenga le. Kolose mta upule tolu le iwa ma se fulu. Whamere whaipoe iwa. Aua le whe te tau pepero hai. Ina ua to eseina e o tau le tangata tuai a toa mana mio a ua o tau o ofu le tangata fou o le ua whaafowina I le poto whaatatau I a fōlinga I le na whaia o ia te whaafonga le mea longa lua mai le kolose e tolu kolose mta pa tolu whaipoe iwa ma se furu aua le whe tau pepero ai ina ia to ese o tau le tangata tuai a toa maana mio. A ua o tau o ofu I le tangata fou, o le ua whaafowina I le poto e whaatatau I a fōlinga I le na whaia o ia. O le ngā tula tuai, po le ngā tula le anga le na olo whaapenana manatu le apostolo e te tau ona whaapena ona a oina I tātou. Ia ave esea le ngā tula le anga lea, wa le tala noela le apostolo, po le tusiele, le whamai, ia tu eseina o tau, le tangata tuai, mana mionga, o avionga, tau pelo, tau whasese, tau whavalea, ngā oi, e mata pea. O le tala noa le tūlanga a le oti menei, e whaingakanga e vai aku le manuia o le atua ma le ola le tala noa I lou loa ina o le whaolatanga ato atoa o le tātou wali ma le manuia o le tatonu o le whaolatanga ma le lei o le vaenga lea o lo whapenana matua sa saa I le loto le apostolo e tatau ai e ala I le li whaola I longa loto na whapenana li sa saa I lunga o le auso I a lato I loa ina le manuia lai whaatani mai le langi ina ia matua I loa e tangata. Le ala wa tala noa mai le kolose la tau ia. O le tangata, le ngā tula le anga le na. O le vaenga lo ngalua o tatu tala noa. O le tala noa I le vaenga pitasili o na laua lunga. Le olanga tau pelo, le olanga tau whaasese, le olanga e whapena o na tuina nau, le olanga e whapena o na e fai aikia, e fai awala e whapenana fai ai isi awala le manuia. Ke loa le sia le me pitasili o na le manuia. O le mamorka ke usiano mga o whaui tua na a me fai mai ai. Tasi le mea, tasi nā vaenga tau ona e loa ai. A fai wa talia ina Yesu e fai mawali ma whaola. A le te whiwa si oi pola ale si mea le whapenganga hinta ai le telo taime kipa. O si kai mea whapenganga e ui kua. Me o ke pole ui mai sau le ala ui umai fuangai tangata o e whai la tau. Whai a la tau e o le lainga e whaui umai pepa mana tua leo sa moa fui mena o e whai lai sengi. O le tu le lainga o whaasoro. Ine lewa anga kukui sea mo kua aku whapea. Ine lewa anga kukua ako e o mai. A kongo foi o ia ingisi ke visia no lo whapea nana ui whai pe ese mea fia foi ia o avangoa le amo le ai kaunko kilo koko le mena e ese le mea ta o whaamanianga mai le atua ia te o e mari whaasino manga le nganga le li malou tilo sa awala le leile whai ma se awala sa o le whai o sa o le awala le te whaatino e whai ese mea ngira isenge o la rava le mea le te whai e loa le se awala sa o le fai na e lolo la ia na le tala noa ele vaenga le tatou mta upu vaenga longa lua o le ngā tula le anga o le tangata o langa ngā tula manga o ele alu e ui le mea lai whapena ona o ai mea umalawa ai mana o se awala e ui mai e tu o le awala o lo whaongaina ai se awala le manuia o le mana onga le anga le loto o le tau pule pulenga le anga le loto o le
faufaunga leanga lai tonu le roto, o le manatu leanga lai tonu o e le fia o le tua oi lea, e le fia le ainga lea, e le fia o manuia e le lata ngata, e le fia i le mea lau whapena na iai le la ainga. E whainga tā tele nei loa le nata ngata. Le alofo le ali i le nei lalo langi o tātou e. Le ngai leo mawhai o na wha lea ngai, whaseo tia le ngā tula leanga lea. Le ngā tula lea o whai ma wha lave, whai ma wha soe sā, whai ma mea wha pe nā o na matua lulu i nai le telo mea. Po le ale maa nei au mea fo i whai tono se ai. E saua oe, langa o mea leo fo i au e wha le fia ke le koe ngā mea. Fo i au e me le asesi, fo i kasi ala upu. O le ngā tula o se wakaunga oki na vaenga o soifuanga. O te taunu whasioti. A iai ke riso, te wai te tala noa ia. Wa uma fwene ngā taimi tuai sai. E ngā lenga maa ngai tala le apostolo. Wa oti whaatasi o mea uma sa uloa na ia tau le au ngā ono ke riso. Oti, le toi ola, le toi au ngā na vaenga lo soifua. Aya, lala fwene ngā lenga mo, mia e sulo tātou tali e uno ia. Whaia oe, ma promotion o lo maa lo, a tātou wole promote le maa lo le atu. Aki kilo e promote le whai kele fongi, kiwi, e makua i ka penga le tanga e alo e promote le TV da. O le kiwi le pepa u le vai po le ako inga sa mala e kau e po le ako inga mafu e pa u lalo e koe ki kilo kwa le ase me kai. Fa matanga le lei e ti tai o le lei mea uma i kokoni ki fa penga uma le mana onga lai le loto lo tātou le ngā lai unga wana uine tātou kasi le vaenga ina ia vea oe matangata promote hinga le malo o lo o fa penana promote fair i lo wolanga ua manaia ua le lei ua oti le matapea ua fa leo ngale ia le ngā tula leanga lea le ngā tula matanga wale sau ole menga la sau fa nau mai asa kangi nga mea uma la ngol ngā tula leanga nga ngofo o le me fa penana tau ona ave ai mana o e fa liliu mo mai mea uma ya nteia e mana o fa penana fa ui se mea uma sau no le e fa penana felo o upside down telo mea le na male la ingale telo me o tupu mai na manatula i o fe tupu mai ngā tula leanga o le tangata. Talo ni e whana longa tu fo isa mo le tangata le ngapule leo. Le no fo mawhanga si mele suwa to sanga. To whanga mai. Fe sa wai. Sau ngā tula leanga. Sau ngā tula le tonu. A whai wo whaita inga lau tala. A whai wo whasau tō roa whapeo le mena tupu ia te e momua. Whanaura i au whapea nana ona o le mepo na whai oe pe na whaamalosia oe sesi. Le tala no atu i se tua fine po se tina ka fai e le fai so tolua e na fai e se mea fa pena i lo soifua wai matua e wa fai lo tolua ala wa e lau tama e ma fai to tupu lau tama fa pe tama tene po le tama e to tupu lava me nei asia le ngol nga tula le na fa na mai e le ia ve se pele mo tua pele i fai e se fai e to tupu fai e te ali o te mi fa pena ona le ngol le mea sa fa pena ona afia ai o se whataita inga le tau watu ina e te tauai o na se vanga nā ua iai ke riso ua oti le nā waenga uma le soifuanga sa tupu ai e le toi tupu la e le mawhai o na toi tupu le mena pe a whai ua oti nā waenga uma e ala ina ua ola ke riso ia te oe ola ke riso ia te o na avea oe o se whaamanianga a le atua i lona maa loma lona whinangana. Onga winga la, o le vaenga luna lua i mtaupu, e te tau ona whasa taula le ngā tula. Isi keimia ngā kula le aie makua, ke manga o apolea, whaia ngā pongi ke whapena e nau wale tino ia e whapena ona ai. Tau sami le pua, tau sami le melololo, whaspovi maa ngaia, langu mu mai, wa maa ngaia lava, a lea lu langa povi, ka kala roka ko pongi ka ko fasa o le ngā kula le mawhainga na mate le mawhainga o fika kaunga matua fasiotia mena ka taunga wha muta langa a le wha muka o le vai vainga lava le o ia e le mawhaiana e manu malo ina se anga pongi pe a whai o le tūlanga le o le ita
tasi le vaenga tāua e te tau ona matua tilo totoa iai. Wa whaati tilo i le whamatalanga le apostolo i langa saunoanga o lo whamanatu ele mele whamai aia. E te tau iwa whamai awa le whetau awa le whetau peperoa ina ia to ese o tau le tangata tuai a toa mana a mionga. O a mionga la ngā e ao ona tātou wa atu toa iau ni sina pe whaaleango iai. O ise pe whaaleango iai di pala wale lo watari me o masangi aia. Masangi aia e alo lua awangi e whasenga tātou le mena ta moa mesele tunu peres so tātou atunu nei o tātou tua ai lea o ia lau pua tama whainga. Nano tu walalo po kalame le nga tula le tala noai e a fia mai a faia le tulanga e ke whaalongo la vale pe mai koe pēr ma koe whakea e le ai a ua te tu ua le ava noa tupu pēr ai le mea na whamale tala tuspa ia tuli ti apolo on tātou te o na sola e seila ia tātou ngā lulue whaalea ngā luenga po o ngā mionga po o ngā whainga ia whaia e le longo maali e le tumu tanganta le ua atu sau fai nisi lo vale ai falong ko e se le manga i o le pile sau mai tu le fa pele se o tikuru ke ele wa ko so nga fai ka me kiki ma fu se e le i fai tātou e tātou ona fai ia i le fainga le nga tula le anga le ma mionga ia e tupu mai ia i le fa fi o le tala no le tuspa ia e ka kaua o nga fai ele se mea tu iai se avanoa e ola pea. Ele se mea tu iai se avanoa e whai e anga whainga ia. O le upu o le tusi. E te tau ona whai. Mere whai pa se furu. E te tau ona whai e le whainga. Whai pa se furu. E mai a ua o tau o ofu i tangata fō. O le ua whafōina i le poto whaatitau i a fōlinga. I le na whai o ia poto. O le poto le mai le ali e whapena ona e ngā ioi mai ngana whaatino mai whaatulanga i lau whale lau whanau ai maise tono lotu ma mea umana e te whaatulangana ona o le poto le na o Yesu ke riso le poto le tutoni atu e ino iei le ola ai le mawhaina tupu le menei pe a tau solo mua ia tātou e nā vanga lunga tolu o tātou mtau pe mele vanga lunga tolu o le maliwa ke riso ua whaamau whaamauti no mai ailo tātou wolafou i le taimi nei ma le ola whaavau whaatasi maia muliane o lona ma liu wailanu. Whaai uelo le apostolo whamatalanga. Whaimai le whamatalanga a le apostolo. O lo whapenana na whailoa i le neitai au. Mai o le maliu ke wiso whapena o na whailea Whamei o lona maliu. O le maliu ke wiso ua wha mauti no mai eilo tātou wolafou i le taimine nei ma le ola e wha vau whaatasi maia muliane. Te lo o e Samoa. O le kā ua le oti. I e te ilo le oti o tātou tino. Ma ia wha mauti no le le ola manuia ua fua ina mai le atua. Le ala i ele mea lona tauru. O le maliu ke wiso wha mauti no mai le ola wai ate oe, ma le ola e whaavau. Whai pula sumatasi atu se Roma, o i whawhai pa se o sumatasi. Whai mele e whai upula na e fitu. A wā, o le ua oti ua tu saunua ina ia nai le angasala. A whai fwai ua oti whaatasi, tātou ma kewiso ua tātou tāofi, tātou te ola whaatasi ma ia. Ua tātou iloa ua toe tū, mai kewiso mai nei ua oti. E le toe maliulava o ia. E le toe pule le oti a te awa o lona maliu o tasi. Lona maliu la le angasala a o lona soifua. Le soifua lava i le atua su tasi. Ia whapea fo i la o tau taofi. Ua o tau woti la le angasala a ua o tau wola lava i le atua. E lo tātou ali o Yesu Keriso. Ola lea. Na maliua Yesu Keriso tānu mai whaalea o ngā. Tanu mia tātou, tau fuelanga oti tātou, o o le tupu anga leo le tātou whaamoe ale tasi o lo tātou iai, o le manuia e whaavau, o le ola e whaavau, pe ona whaamanatu, i le
tātou mta upuna nei tai whaamanatu mai e au ngā tātou tā ofi mawina ma lo tātou tari tonunga le nā whaapena o na saunia e le atua mo i tātou kolosana mta upu e tonu mua o le tonu whame o le nei a whai ua toi whaatu whaatasi o tau ma kewiso tau sa ili mea o langi ilunga o iai kewiso o lo o ti e le tuta mta o le atua ia o tau loto lava i mea o ilunga e le o mea o le lalo langi a wa ua oti o tau ua lilo foilo o tau ola whaatasi ma kewiso i le atua angalunga tolunga mauti noa le ola mauti noa foi le manuia e whaavavau le ala whamela apostolo e au o na tātou whapena o na loto i ai tātou i le mele na whaia ke wiso e ala ngā mana o le apostolo pe whina ngalo le atua mole nei mata upu e au na tātou loto langa i ngā ta oto i ai le manuia oe ma i le laulangi nei tātou te o i le manuia e whaavau o lo sa ili ma le loto i ma i e whaamauti noa ia te oe o lona maliu whapena na matua whaamautu e le masa o salon le mea na ele tu fesili ele fetoso ina ele faini fesili mani manatu mani ni vai ni fa matalanga tau tu fesili masu pe fa maunia e matua fa maunia le mena il fa tu tato loto mana fetalenga wa mai le la fa mai tala la solo tenga o le taula e te tau ona loto a fa mautu na so se tasi me ia tātou loto atu i me oirunga, me o iei o ia. A wafo, lena maliu o ia matoi tu manu malo. E au e ona tātou manatu i le manuia. E au ona tātou sa iri. E au ona tātou whape nana, tātou wabai. I le mea o whape nana. Whetalai, whemea ia. I whaipunga e maa, ere whaipu e tolu. O lo o tau ola whaatasi ma kewiso. Ia o tau loto lava i mea oirunga. Ai le o mea o le laulangi. A wā ua otif o tau, ua lilo foilo o tau ola whaatasi ma kewiso i le atua. Nongo winga. O le tāu o le whaaolataga kewiso. I le taimile nei. I le toi fio mai pero tala la le a tusin tātou whaitau e le nei tai au. I le toi sau Yesu e maliu. E le toi maliu e supe o matapunga e ongo tu se Roma. E le toi me tasi ale maliu. Ai fai mai o lo soifua pea ia e whaava. E tasi lona maliu fai pasuma se furu. A wā o lona maliu, ua tasi lona maliu i lale angasala. A o lona soifua, e soifua lava ia. E le koe sau ia su koe maliu. E ke angasala ngia koe maliu. Le wa uma. It is more than enough. Mamatua uma wha mautuina mena. Ta ofi mawina, ta pena ina e le atua le wha moina mo le manuia e wha wau. Longo winga e le toi tupu. A o le tāma tā whai oe whai, i aso whai so, a wafo i loo whai ngō fia wa umana ta tala e le atua le whai tito e Yesu whai tito. E te uru whale e le mea sa le mawhai ona tātou uru whale e tala tuse e feso. Sa tātou le a wai le sauninga, tātou le e mausa a manoa, ano tātou tangata nu ese, tātou tangata ese le malo. A o lon maliu, leo ua mau tātou wawanoa. Lea lai alenga maafua o na tala noa na tā upu tai au nei. E au o na tātou tu. Oti tātou tangata lea. Whai ngofie. Na e wha mawalalo mai wha tu ese lea lei. Pape nana wha maangalo oe nei aso. Lea ale me wa tupu. Lea ale me wa se se ai. Whai mai ai wha mawalalo lo ma lea tu i me uma. Wha funga ina. Tā ua wha pēna. O le ola tau wiwi. O le ola tau mwhiranga leka u ke le langi loto lotoi. Tele wha fi tauri. A o lona fina ngalo, ina ia whape nā ona a we tātou e whaamanatu ia te i tātou, ma whape nana au mai a te i tātou le awala. O le ala fualo umana na tuu e le li mo tātou, o le ala fuama le pokalame, o se awala whaingo fia tele ia te oe ma, o se awala whaingo fia na tātou, tāwa vaina ma tātou wō iai, e whaatau nuu wai le mela wa uma, ka ko wo le loto fa mawalalo a o wina tātou le ala tātou te whaia. A foi ngā le telo taima le tauti nonga le ala apostolo Paulo le ngai ngā lua ka le tiam tapoe ka poe rufe purusfuru. Whasa tau whatasima kewiso. Sau le tusi a Timoteo he mai ua le toi ola wau kewiso lo ola tone te o ana tauti nonga e whai o langa vea le aso umala vai le ali. E whapena fo le awa onga o tātou tangata.
I leo toi ola au ke viso. Po le ale titilo me tangata ia tātou. O oio tangata leanga. Wa uma le tua na ina. Wa le toi ola le tangata tuaile na. Au ke viso wa ola i tau tangata fau. Le ala e lenga mafua nga pe le li e. Le aso fau fuai. A walu ia whape na ngā tia lo tangata. E o ai maka ki Apollo ma maka satani ma mea leanga umaro ki kilo mai. Ia ngā tia hau lo i o luma. Whape fo tangata. A te tilo me tangata, whape nana sui le la tonga ngana. Aisea, ua oti le tangata tuai, a o ke wiso, ua ola i tone e tau. Wa mai nere whaama manga le mata, punga sumalu, whai punga sumalu, su te supu mai. I le nei whai tau, o le peto meina, e le ofisa o tai ma le papitisonga le tala no ai. Ai whai mai nisi, o loo whaalia ai le tangata, o loo iai lea, le nuu o le wheangainga a le atua malana tangata e ala ia Yesu ke wiso I lona maliu malona tautu manu malo ua whaape nana mawelo tata ua wanoa le lei I lona manui a papitisonga la e tutusa ma le maliu a whaape nana tanu mia I le toi tu mai o ke wiso ma o loo whaalia ai fo I le maliu ma le taunu unga o lo tātou o langa tuai anga sala ma so ai ma le toi tu I le ola fo e ala ia Yesu ke wiso o lo nga whaamala mamanga la o le maliu le nao Yesu e le o tala noa se papitisonga a o lo tala noa o se taunu unga le lei I le mea tātu te maua I le ola e whaavau o le manuia e whaavau wa lava nganga ke avesea o e mai le manuia o le atua po le ale le lei o mea whai le tele o mea umai ke whaia po le ale le lei o tātou mea ave le atua o ka kōranga le o okina wa le lava tupu pe mea whai ana ma whaalawe lawe whai ama o mei mai I e whai le mea lea whai ama o mei mai kua whai le mea lea whai ama o mei le o oti a le tangatane na a o le mana onga me tā upu po le lea o le whaalatanga le tae au nei e ao o na a vea o le tangata ua oti lo tangata tuai whātua e loa le manuia o le ola le tātu tausini o iai le ngata te loa le peo le tala maua le apostolo polo o le ola lawa lo te ola I le whaatua tua whaapea foina o wola I le manuia o le atua ma fuaisa langa uoti le tangata whamela lana whamatalanga o le manatua ina o le olanga anga sala tuai uoti ma tanu mia whaatasi ma ke wiso tātou te mawai se malos anga malosi te atuai le fili o ngā luenga leanga ma tua o isi kaime kuwa ia ka kou le fili o le kia Apollo o le kia Apollo a whare kingo ia sometime leo mai le kingo te lo e tasi le vaenga titilo lungu sa tauro na wha o ngā aile sa tauro wha pena na wha amutaina ma na onga le tino tu ina nau le tino ma na o le tino ia wha pena na ai melelei ma na o le tino e wha pena na moe ma na o le tino e wha pena na mai le mele wha malia ele tapa a jitono o lo tino mai le pia mai le maluanga ma mai me wha malia lo tino ai te lo e na wha mativa ina wha pena na matuai ma sofalo na tino I lungo sa tau ina ia whaalea o ngā mana o ngā tino tasi le vaenga e le o anga o tele e tātou ai ka kaunga ma o le kaiminga whaakofu ai o ia I le tunga mau le hata leo whapena na tuu ai ngā tātou tangata tu ai mea e le se kaimira ai fuam koe tātou toi o mai ai fua I e whapena o ngā loke le tele o whengata o mea lo whaalawe ina tātou woa ina nofua inga o na e loa la ia o le leo le whaaratanga, o le oti anga I atu le ola. E le mawhaina e loa. E mawhaina e tala noa mai, ia nau whaalongo le leo le nganga. Nau whaalongo, e mawhaina e tala noa. Ar facility. E whawhewhena e la ngona ina le watua le rua matanga. Pea whai o lea lawe maula wangor ki Apollo. E whasoani e lo tātou wola I le lau langine nei. E a mailanga ia vaenga ia o mai tātou. Whawhenga ka kou whapea tu le atua whio mai. A le kau ke whakangat ki Apollo ea o mai e whai peanga ia o onga mo tātou. Whai mai lea o onga le whainga o le ulanga o kama lea, whai mai lea o onga le ingunga o kama lea, whai mai lea o onga o le muli lua ia, whai mai lea o onga o whaitaanga, whai mai lea o onga whawhenga pepelo, whawhenga uaru kenga oi, whawhenga whai, o lea o ika kou e sa kangi le menga, e whawhenga tātou roa. E te tau ona tātou whaatino. O le mea moni au, peto me ino o tau ia tia e le ina ia oti le tino a ole peto me ino ke wiso e ave se ina ailo tātou tino ang sala oile la lorangi. Peto me ino ke wiso ma wha taunu uina le tula fono uma ina ia avea ma puruvanga moni I le vaha o le atua ma le tangata ang sala. Ave
O le nei, ona ua ia faa sa o lotoina I tātou mai le tausia, ma le tausia o tulafono ma uma mose, ma ua tongi ona I tātou I le ngā luenga Keriso I lunga o le sātauro. O le papitisonga na, e ala I le tanu mia, po o le faa tofuina, e leo faa sino atu le nei papitisonga I le vai I a Keriso. Mai te tonu o le tino, a lo faa pēnā, ona faa sino I lona maliu, e ala I le mana o lona nganga pa ia. Longa winga, sa mua male atunu pele nei tai au whamei, o le papitisonga la, o lo faa sino tonu, po o lo tala noa I le tūlanga o le maliu o Yesu Keriso na. Ave I tonu o tunga mau tolu aso, tolu po tolu wao, na iai o ia. Whapēnana tanu mai anga sala lalolangi kami po fea lava le lalolangi ele kere loisi ngō isia kungu o lo whapēna ngā kofu mai kongo kunga mau le aso na mali wai o ia o lona toi tū manu malo wa whapēna ngā waa umatangata lava I le manuia o le ola e iai le tangata ele ngā waa ai e iai tangata wa atofa tuspa ia ele ngā waa ia le ola lea sa kangi maronga malo atase matangata la to te fia au na ia. Pawa ngā o le vaenga le mwhai ona ngā waa le ola lea. Au tātou uma pia whaile na e tātou te tū mawhemera ia. O le nei papitisonga. Pa sino le toi tū whaale nganga mai le oti. A pia nā soifu. Ta o le tonga o le whanonga I le angasala. Lo whapea nana whamatala. Mai le efeso. Efeso no mta upu e lua. Amene, o lo whapea nana whamatala mai ei, le si vaenga tāua le whaumatatu mtaupu. E whesono mtaupu e lua. Aono whaipumoe o le iwa. Whaimaile e whesono mtaupu e lua. O tau fwoi lava o na oti a mi o leanga, maanga sala, o tau sa walia na mua, tusa ma le tū o le nei lalolangi. Tusa ma le taita inga le whaipule I le wani monimo nganga leanga o loo matuanga lue nei o whaalongo tata o tātou foi ua mio whaatasi tātou malama mai lātou ana mua ina ua tātou no nofo tu ina nau tātou tino ma whaia foi I tātou mea na loto o tātou tino a toa ma le mafofau na whanau mai foi tātou o le whanaunga a le toa sa whaapei o iei o isi a toa foi a o le atua ua iai le whaulai o le alofa ona o lona lava alofa tele ina ia alofa mai a te I tātou a o oti lava I tātou I a mio leanga wana whaaola mai fo I tātou whaatasi ma Keriso o le alofa tū noa ua whaaola inai o tau wana toi whaatutu whaatasi foi ma whaanonofo whaatasi tātou ma Keriso Yesu I mea oi le langi ina ia whaalia ai tupulanga talile sirisiri ese o le whaulai o lona alofa tu noa I le anga le lei mai a te tātou I a Keriso Yesu a wā o le alofa tu noa ua whaolai nei o tau I le whaatua e le mai a te o tau fo I lea a o le mea ua fua I fuina mai le atua o le ono ngā luenga ina nei mita se tasi o le maangai le mangingo o le tala le apostolo o mea sa tātou feote I a le ua koe whaape nana whaamanatu mai ai whaahi uaile nei tai au le tātou mita pulongo winga so e ta tauai o na e whaamauti nole lei le alofo o Yesu Keriso a o I lātou na lātou whaatuatua ma tari tonu I lon suafa na watu ai e iale na manu e ta ua lātou whanau le atua e le mwhainga kau tau nuu le nau pēr whai tātou te le o laina pai ole toi whaamanatu o le apostolo tusi le Efeso sa tātou iai umai o a o lona maliu e sele matautia a o lona maliu ua whaile na mai ua na toe whaatu whaatasi mai fo ima whaanonofu whaatasi tātou ma Keriso Yesu I mea o le langi ina ia whaalia I tupulanga atali lea wa kako ai nei whaafetai lea tua lana upu wa manatu ya te tātou tele iola manatu mai nu ese a mai oe le nei taia o a mai tātou le nei aso lea o manatu mai o ia mawhia wha manatu o mea ia na tutupu na sau noa I o ia isa wa elma mea unga whapera no o e wha manatu mai a te tātou le whe aua le whaalotanga a le oti a o le oti whawhena Wawe mosikanga whaoleinga e fia mui mui.
tau whaaleanga, tau whasase, e whaatupu tala le manuia, e le oti le tangata tuaile nā. Tasi nā vaenga le oti, e whaatupu tele ina o le to sa le atua nunga yate o whamerei, e whawhaula ia i ngā mala laola se o le aso e whaile whaiunga. A leo e whaalongo whamere whaipoi e wale, a wao le alofa tu no wha o le inai o tau, i le whaatua e le mai ate o tau fwilea, o le mea ua fua ina mai le atua, e le o ngā luenga ina ne mita ai se tas, o le alofa na le atua. Sa mole whi au na ne aso. Le ua whaia e le atua lo na fina ngalo, whaatau nuina mo tātou, ia whalau tele a ia le whiau. Le mawhaiu na tātou, o la ina matalia ina, lo na alofa tu no lea, e le mawhaifu na tātou wa ia lo na mamalu. So si tangata lava whaola ina, fia au na le atua, o lo ona pe i tūlanga le ia o le tino, o lo ele i otia, o le whiau le tai au ne olmanu o maua avanoa, wha maua lalo no mo le atua. Ta tau na whasiotia tu tino, vainga o le tino, tūlanga o lo o iai, ia whaapea nauna e maua i le ola. O le tā ua o le oti lea, e whaapea nauna e wa ai le ola fōu lea ma le manuia fōu le atua. Ia whaamai le atua le nei tai au, ono Iesu, amene. Lo mātou tamai o le langi, o le whiau taumoli o le nei tai au, mai le ngāluenga o tangata, o le ngāluenga mana o lo wanganga, e sili na i lo me mātou te manatu. E na te whaataunuina, e whaamoe ma whanangalango, whaataunuina e lau fio moe mātou. Te talo e lau fio e whaapea nana e mori tū whaamanatu, lui tawina se vai o lo se tangata, ina ia whaapea nana toi whaafo e sia lo na tangata tonu e te tau ona ola ina, le mea tonu ma le sao mai ate o e whai ailo finangalo, ia ola ina le mea tonu o lo walofa, ia ola ina le ali ie, le ola fōu mai ate o e ala ina ua whaapea nā, o na whasiotia le tūtino o le lalolangi matu ina nau leanga o le tino awa uma na maliu Iesu e whasiotia ma whaaleanga e ao na mātou whaia se ngā luenga talo tu ina atu i lau fio whaamanuia i lau upu wa bori atu le nei aso e wha me se tapua inga au tangata le nei aso whaamanuia lau ona le ie whaatonu ni eilau whaamanianga le nei tai au wapea fo e maiselo mātou atua au ona lo au tau waa mai, tafe lava le whaunga malau whaamanianga. Lia fore tapua inga le ia nei paanga ma wome masangi lunga o Facebook Live, apea fore YouTube channel, le YouTube channel lo mātou tua, ia whaawau e lau whaamanianga. Nisi o mamai e lau whaamalolonga, pa ia ti eilau mana i le neas whaamanuia whiau ngā luenga, se o mātou atunu. Talo sia whaiva tiute i eilau whaamanianga, te talo tu ina atua i o luma lo mātou atua, mātou mana tua i sawa eru whaamanuia lo nuu le nei tai au, manuia sa moe lo walofa, mana tua sa moe se o mātou atunu. Whaamanuia lau ona whaatonu whatua mana whanau, i lau whaamanianga le nei tai au, tu maule vi inga i lau fio lo mātou wali, mātou te talo lema leo lenga e ala ia Iesu le whaola, whaafitai tele lava, amene ma amene. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Ṱavai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office
at 6/22 Station Road, Ōrāhuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.